ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ದಸ್ಕುರಮಾ ಬಹೀಗೆ ಆ ಫಿಲಾವಳಕ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಅನೆಕ್ಕಾಸ್ ಮರಹಬಾ ದನ್ನವ ಮೇದೂಸ್ ಕಿಯಾಲದೆ ಮಿಯೊಳೆನಿ ಕೊಲಲ್ ಡ್ರೋಗ ಅಹರ್ಮೆ ವರಂ ಆಮುಕೊಂ ಬೇನುಂ ಕುರ ಟೂಲ್ ಮಿ ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ಇಂಗೆ ಮಿ ಟೂಲ್ ಬೇನುಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಕುರಾಕಮಕಿ ಅಹರ್ಮೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂ ಎತ್ತನು ಅನೆತನ ಬದಲು ಕುರುಮಾ ಏಗೆ ಸೈಜ್ ಬದಲು ಕುರುಮಾ ರೊಟೇಟ್ ಕುರುಮಾ ಮಿಕಾಲ ಕಂಕಂ ಮಿ ಕುರಾನ್ ಇದೋ ಎಮ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಾಯರುಗ ಮಸಕ್ಕಂ ಅವಸ್ವೆ ಫಸೇಹವಾಣ ಗೊತ್ತಕೆ ಮಿಯದು ಕಿಯಾಲ ದೇವೇತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ಇಂಗೆ ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಲವಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಆಹಾರವೆಂ ಬಲಾಲಾನ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟೆ ಕುರಹ ಇರುಗ ಎ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟೆ ಕುರಹಂ ವರ ಫಸೇಹ ಗೊತೆ ಇಂಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಿಹುನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಸ್ಕೆಯಾಯ ಸರ್ಕಲ್ಲೆ ಮಿಹೆಂ ಹುನ್ನ ಎಚ್ಚಿ ಫಸೇಹಂ ಕುರಹಾಲೆ ವೆನೆ ಗೊತೆ ಇಂಗೆ ಆಮಗೊತೆಗ ಮಿಸಾಲಕ ಆಹಾರವೆಂ ಬೇನುಮಣಿ ಮಿ ಸ್ಕೆಯಾಯ ಕುರಹ ಇಂಗೆ ಸ್ಕೆಯಾಯ ಕುರಹಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಮ ವನ್ಯಾ ಮಿ ಶೇಪ್ ಮಿ ನಗಣಿ ಆಹಾರಮೆಂ ದೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೂಲ್ ಮಿ ನಗಣಿ ನಗಾಫ ದೆನ್ ಸ್ಕೆಯಾಯ ಕುರಹಂ ಆಹಾರವ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರನಿ ದೋ ಮಿಹೆಂ ಆಮುಕೊಂ ಮಿಗೊತ ಕುರಹಾದ ಐರು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಯಗೀನ್ ಕಮೆನ್ ನೆ ಮೀತಿ ಮಿ ಕುರಹೆನಿ ಸೀದಾ ಹತರು ಫರಾತುಂ ಎಂ ಮಿನಕಕ್ ಕಮೆ ಇಂಗೆ ದೆನ್ ಎಹೆಂ ವೆಗ ಆಹಾರವ ಮಿ ಹದಾ ಗೊತಕಿ ಮೀತಿ ಮಿನೆ ಜಹಾಲನೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಹಾರು ಮೀನಿ ಮಿ ಮಿಲಿಮೀಟರುಂ ಫೆನ್ನ ಇಂಗೆ ದೆನ್ ಎ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟುಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಬದಲು ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಮನ್ಯಾ ಹಮ ಮಿ ಮಿತನು ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತನಕಂ ಮೌಸ್ ಕುಲಿಯು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಿತನು ಫೆನ್ನಂ ಇನ್ನಾನೆ ಮಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಗೆ ಮಿ ಫೆನ್ನನೆ ದೋ ಮಿತನು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಮಿಸಾಲಕ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಗೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಎ ಮಹಾರ ಮೀತಿ ಹದಂ ಬೇನುಂ ಬನಿ ಮಿ ಗೋಳಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಹಾರ ಮಿತನು ಬರ ಫಸೆ ಹಂಗೆ ಬೇಂಗೆ ಮೀತಿ ಎವ್ವರು ನೂಂ ಕಂದೋ එහෙම මීති ආහාර මිසායක බේනුම් වනි 7 සෙන්ටිමීටරන් හදාල ඉංගේ එහෙම 7 සෙන්ටිමීටර මිහාරු මිතනුග මීන් ගොත 7 ජහා පහරමෙන් එන්ටා කොල්ලා ෆීයා මිවා ගොතකි තිරි අනෙක මින නොබෑක ඒ වාගොතකි මිතම් මීන ලොක් කුරේෆ ඉංගේ ලොක් රේෂියෝ මිතම් මීන ලොක් වේ මිත අන්ලොක් කොල්ලීම දෙන් ලිබෙන් දෙතනුගස් මින් ජහන් ආහාර මෙන පුරසත් ඉංගේ ඒරුන් දෙතනුග වකින් මින් ජහාලේ වෙන මිසාලක හයිටුග විස ආහාරමන මිහාරු 7 ජහාලේ වෙන ඉංගේ එහෙම 7 ජහාලේ මිහාරු මීදි මීති ಹುರಿಹಾ ಪರಾತಕಂ ಎವ್ವರ ಇಂಗೆ ಎ ಮಿಕಂ ಮಿಗೊತನ್ ನುಕೊ ಕುರಹಾ ಇರುಗ ಹಮ ಹತರು ಪರಾತಂ ಎವ್ವರುವ ಗೊತ ಕುರಹಾ ಲೆವೆನ್ ಇಂಗೆ ಎ ಮಹ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೂಲ್ ನಗಾಫ ಕುರಹಾ ಇರುಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿತಾಯಂ ಕುರಹಾ ಇಂಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡುಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿತಾಯಂ ಕುರಹಾಲ ಏರುಂ ಇನ್ನಾನ ಹತರು ಪರಾತ ಎವ್ವರ ಇಂಗೆ ಎ ಮೌಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಮಾಲಕ ಗೆಂದಿಯಸ್ ಮೀತಿ ಕುರಹೇನಿ ಹಮ ಎ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ನೋತ ರೇಷಿಯೋಯಂ ಹಮ ಕುರಹೇನಿ ಇಂಗೆ ಮ್ಯಾರೆ ದೇಗೊತವೆ ಪದೋ ಹಮ ಎಗೊತ ಸಾಕಲ್ಲೆ ಕುರಹಾರುಸ್ ಆಹಾರಮೆಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನುಕಿತ ಕುರಹಾಕಮ ಬನ್ಯ ಯಗಿನ್ ಕಮೆನ್ ನೋನ್ನಾನ ಮೀತಿ ಮೀ ಇನ್ನನಿ ಸೀದಾ ವಶಮಿಂ ಎವ್ವರಕ್ ಕಮೆನ್ ನೇಂಗೆನ್ ಇಂಗೆ ಎಂ ಬಿಮ ಹಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿತಾಫ ಕುರಹಾಲಿಮ ಮಿಹಾರೆ ಕುರಹೆನಿ ಏತಿ ಹಮ ಸೀದಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏತಿ ವಶಮಿಂ ಎವ್ವರ ಇಂಗೆ ಎಂ ಬಿಮ ಶೇಪೆ ಮಿಕಾಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ತ ಎ ಇನ್ನ ಗೊತ ಕುರಹಾಲಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಮ ಬನ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿತಾಯ್ ಕುರಹಾಲಿಮ ವರ ಫಸೇವಾ ಇಂಗೆ ದೆ ಮಿಹಿಸಾಬು ಮಿ ಬಲಾನನಿ ಅಳಗುಂಡಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳು ಸ್ಪಾನ್ಸಾ ಕೊದ್ದೀಫವ ಫರಾತ ಇಂಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳು ಸ್ಪಾನ್ಸಾ ಕೊದ್ದೀಫ ಮಿವನಿ ಕಾವೆನಿ ಗೆರಂ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರಾ ಫರಾತಕುಂ ಮಿ ಫರಾತುಂ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಿಹಿರಿ ಹಮ ವರ ಪಸೆಹಂ ಫೆನ್ನ ಮಿ ಬೇಫುಳುಂಗೆ FB ಪೇಜುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ದೆ ಮಿ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುರಂ ಬೇನುನ್ನಮ ಹಮ ಮಿ ಪೇಜುಂ ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಸ್ಮೀರ್ ಹಮ ಫೆನ್ನಂ ತಿ ಬೇಫುಳುಂ ಹಮ ಗುಳಾಲಾಗೆಂ ಆರ್ಡರ್ ಕುರಬಂವಿ ದೆನ್ ಮಿ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ತಿ ಬೇಫುಳುಂ ಬಲ್ಲವಾದವ್ವಂ ಬೇನುವಾಣಮ ಹಮ ಮಿ FB ಪೇಜ ಜಿಯಾರ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಹಮ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಬಲಾಲೆ ವರ ರೀತಿ ಜಮಾನ ಎಗ್ಗೊತಂ ಕಾವೆನಿ ಗರಂ ತಯ್ಯಾರಕು ಪೋರಿಗಂ ಫಾ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ವರ ರೀತಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಮಿಹಿರಿ ದೆನ್ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿಸ್ ಮಿ ಪೇಜ ವಾಣೆ ಲೈಕ್ ಕೊಲ್ಲ ನೋನಿ ಫಾಲೋ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಗೆ ದೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳು ಸ್ಪಾನ್ಸಾ ಕೊದ್ದೆವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಕಾವೆನಿ ಗರಂ ಮಿ ಫರಾತ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವಾಲ ಇಂಗೆ ಅನಿಕ ಸಿಂಗ ಫಿಲಾವಳಂಗೆ ಮುರಿಲಮ ದೆಮ್ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂ ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ಮೂವ್ ಕುರಾಯರುಗ ಆಹಾರಮೆನ ಫಸೇಹವಾಣ ಗೊತೆ ಕುರಿ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಸ್ಕಿಯಾದಿನಿ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಬುಣೆದೇ ಫಿನ್ನಾನಿ ಕುರಿ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ವೆಸ್ ಮೂವ್ ಕುರಾಯರುಗ ಎವ್ವರಕ ಗೆಂದಂ ಬೇನುಂಬಾಕಮ ವಾನಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಿತಾಶೆದೋ ಎಮ ಮಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಹಾರಮ ಬೇನುಮಣಿ ಮಿಯಾ ಎವ್ವರಂ ಹಮ ಗೆಂದ ಇಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿರಿಯನ್ನು ಜೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಿತಾಕಮ ವನ್ಯ ಹಣ್ಣಕ ಯಗಿನ್ ಕಮೆ ನೋನ್ನಾನ ಮೀತಿ ಮಿ ಗೆಂದೆವೆನ್ ಅನೆಂ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ವರಕ ಕಮೆ ಏನೆ ದೋ එම නේගෙන යමකින් කමයකු මී එව්වරක් කමේ ඒතේ දනි දෙන් හම කුරිදුව පිලාලක බුණදී ෆොන්නානේ මීග කොපියෙන් හදාකම වඤ්ඤා මවුස්ගේ රයිට් ක්ලික් මි රයිට් බටන ක්ලික් කොල්ලා පදු කොල්ලා ඉංගේ හේරුන දෙන එක මාහරමණක මිහාර යගින් කමෙන් නෙයි මීති මීදි එව්වරක් කමේ දෝ මිහෙන් හදායන එහෙම් වෙගෙන් මීති ගෙන්දා එරෝ ගෙන්දානි ෂිෆ්ට් බටන ෆිතා ඉංගේ එරුන් දානි හම සීදා මච්චා තිරියා නොත ඒති ඉන්න අනෙන් ඔබ්ජෙක්ට් ඉන් ලෙවල් ග හම ඒති දානි ඉංගේ දෙන් හම රයිට් ක්ලික් කොල්ලා
ane dukollima ituru kopiyen heden inge ema hama egota macca gendaarogawe sama same hama shift fitaen gendima wara paseya inge den hama ane paseya ki misalakan aharum beenumani meetige size kudako bodu kura inge hama pick tool gadivi saharum meennani do hama pick tool nagagen aharum kuraha masakkem inge pick tool nagagen kureveha masakkem meeti size misalakan aharum beenumani ane tafatu kura eggotaki aharum beenuma mine hama mitanuge jahagen emin ane evarakan eti size badalu kuro inge aneggotaki misala kaharum beenumani meeti hama mean proportion uga kudakolla inge ehem bejja hifanjeheni mi kanuga hifawa gendima wara pasehan eti eba kudave do ebbes minaka mi anehen ane baki parataka bodu nowe inge hama e kudawani do den aharum beenumani eti center yak kudakolla inge misalaka mihar mi wani e hifa kanuge opposite kana mi edani kudavegen do aharum beenumani meeti mita medak kudawa hataru faratun evvara kudawa ehem vejji kama waanama anikkaw samaharum beenum kurani shift ki inge ema kuda kura eruga hifafa den shift fitawa mihen kuda kollan erun daane center ya miwes waran aamukon aharum kuran jehe kame inge koral droga masaketta kura eruga inge meeti misalaka bodu kollan yes sama washayan bodu kollan beenum miya shift fitawa bodu kollan inge hame gota sakalgaw samaharum washayan medak kuda kollan beenum wakama banya hama shift fitaha kuda kolla nge ituru copying hadda kumanya hama right click kolla hadu kolla parapase do ehembima ei egota shift fitagen echen hama inna proportion ga kuda kollam beenumiya ane aharmena mi kuda kore vidane gote inge den ane kamaka miyoti misadaka mini de shape inge mi shape adi ahare mi ge shape korhalana den mi ge kuda kon size tapatu kollana inge ahanami kuridu filawle kiyadini meeti mifaratun hama kollam beenum wakama banya hama deetu select kollaf right of fitalam ido erun hebave ekama mi object ekkon edani do ega badaluga aharame beenum wani mi line mi shape ga mi line mitanan hama kora migota gengo hama koram beenum wani nge mihen gengo saharmanaka yagin kamen ne meeti ini sida minak kame wara boda yagin ko faharwa misalaka mi du kollan inge du kolla fahinga balalama hama tafate bole dem mi hada gotaki aharmen gennani guideline gina faharu mi gotam mi hama korani guideline genesa dem balalane hama toini mini wara boda tafaten be do ema aharmen anikka mi hada gotaki meeti hama select kolla hera jassalane den guideline snap kurumattaka kori ane emme foratama filawlo kanne handamani kiyari devunu mi snap tool on kura inge mitanun hama aharme misalaka mi snap ak gossa mitanun waane guideline tip kolla band inge ekan handam battat erun guideline diyama eti snap wan ehma mi aamuko mikan kurago ega badaluga mi guideline mis nukuraha aharme na mikan kureven ebe inge yagin kamaya ko hama kolleven goten ebe inge e gotaki misalaka mi shape ga milen mitanan hama kuram beenum banya hama kurin hipihen hifaen gengossa e hama kuram beenum wa line ga macca mouse gendane duunu kolla inge mi hama gengos e line hama gendara oton eti attach wan inge ediyai mi hare hisab hama diyam oton et snap wan hama yaginum se ay baran e line gos mi hare hama mi faratum saharum mi ay bar kollam beenum banya hama mihen genessa mi ichan hama mi line hama kollan erun innani e ay bar inge miden amuko hama warak gina ane software atawga mikan innoga misalaka sketchup ka hale chitiga sama mikahala gotaka mi line tan hama ko kantak kuran inge den adi kiyala denan object mi kudako bodu kuraruga adi wara paseha gote inge misalaka mi shape aharum beenum wani migota defaratun evvara fula kolla inge mi faratum mis fula kolla mi faratum mis ama evvarka fula kolla ehembima defaran ekko gendiumattaka aharmen hadane gotaki hama fula kurayaruga fita ne mitana koliu ko faden shift fitan inge shift fita fagendan erun dane defaran ekko is waran amukon aharmen kurenje hekame inge hama mi kolumbe sama shift fitan gendan inge hama wara pase her do misalaka bayen halatuga migota bodunukon aharmen bejje heti defaran ekko fula kolle bejja hama mihen shift fita gendan inge hama migota wara pase kuda kollam beenum be sama shift fitaen gena hama kudawa inge dem move tool beenum koggen aharme mi kurakama ki rotate koru inge object ta rotate koru rotate kurumattaka aamuko mihe move tool nagafa shape kuliyo kollaruke option e fenna kan ninnan inge mi jeheni meedi
kuda mine kurosseddo meduga mi kurossan adi effaru fitali me den available wane rotation option ta inge adi hama skill option se available ve mi gota inge be ane skill kollam be no ba kamanyas embima hinga balalema rotation ga mihuri faseha kando ane rotation ga ama aamugoteg aharwan hama mi rotation kura gota mi tama rotate wani inge mi gotan hama gengos beenum baraka bandam vi ekamaku aharmen yagin kama ekuga misalaka hinga miskeya gennama yagin kama eku miti ane rotate kureve goittake ebahure inge misalaka rotate kurayaruga control fitan rotate kurima dane baki mintaka kun snepowamu inge eron bar paseha aharmena dena ganna misalaka midani gaandaka 15 degree snepowamu midani inge me depenna do mihar men 45 degree miti rotate efa inge ema rotate kurayaruga control fitan rotate kurima ebas nepu kodde default mi inna degree inge 15 degree ehema rotate kurayaruga ei wara paseha kame den rotate kurayaruga aharmena ingenje he waram muhimu kamenga be inge rotate kurayaruga aharme mitana fitalima eba fene rotate option liberuga medun hama koda saakalle inge ei pivot point nunama enka point den eki application tahoga eki nan eyan eba kiya inge ehme mi pivot point mi depend wani e rotate wa bagutu e rotate wa goi inge misalaka miharu miti mini mi object ge meduwakama wati miti washage miti embureni do midian do salaka burafacchen emburehen burafatiga e holi misalakan geni meduge hembejja eti washayen ta embure ege badaluga misalakan aharam mi pivot point badalu kollani mi kana e hisabun den embureni mi kam washa do mi ama circle washa mi object den embureni bala emima mioti hama do itur copy aneka duplicate kolla kamanya itur copy inge mane ki e pivot point washaye embureni inge misalaka hinga mi circle tak balalam wago inge ari itur copy haddalana misalaka circle delete kolla aharam beenum wani mi circle washayagen adi ehen circle take aturala inge de mitan kole kuda kollana aharam beenum wani mis circle mihem washayagen aturala inge ehem bejje kama wanya aharu mijeheni e aturalen beenumwa circle ge pivot point genes mi circle ge center ella inge erum echa e pivot point washagen mi circle lemburen den aharu meet rotate koran inge den control fitan rotate korima 15 degree eba snap kodde inge den miharu mini ahare miwara meet bandafa den ahare meet copy en hadda midu kollan inge right click kolla du kollan den control d kuridu filalu kiyadine e duplicate nuwata repeat kurumattaka control d je pitaleven den control d hadali mihar eti washayen ama ekkala pivot point washagen etiye etureni do miwe saharmena aamugotegga hama masaketta mi design en hadayaruga kollen jehe kame inge echi rotate korayaruga mi pivot point e inna tane washagen e object mi etureni inge ehema miwe saharmena wara paseha masaketta wara pasehawa adi mikan hama emme paseha koreven inna eggommiyaki inge adiha maharmena object rotate korayaruga masakata pasehawa nituru gotebe skiyala dena misalaka mindi shape inge mi shape aharan hama control pitay mi korahali den aharan beenum wani adi ituru shape mita bandalana gengos inge misalaka mi aharan beenum wani misalaka mi shape ga mi kan inge mi kan aharan beenum wani mikana dimala rotate kolla inge mi shape ga mikan aharan beenumani mikana dimala mi shape ga mikana dima kolla inge ehmeje kama banya aharan aamuko mi rotate kolla yaruga den kurim bunihen hama mihen mita mehi fani do ifay mihen gendani gengos sahanaka yagin kamennen adivis miti rangalan 7% egota dimawi kame inge ega badaluga hadani gotaki mi beenumba kanuga hama hifan ekana gendiyama sekka rotation wanakamuga symbol ne baade do ehema ekanuge hifayen gengossa e beenumwa kanaka meet du kollan migota inge hama e nodo erima du kollan du kolle miha reeni hama ekana dimalan ete yagin kamayak dimaya inge ehema wara paseha gote rotate korayargos baki tanaka hama kuram beenumwa nama hama e tanaka arwafa note e tanaka hama mouse gengossa du kollan inge eron wara pasehawan den kuridu filawala guligen mi duplicate kuruma guligen ane
කොම්මස් ෆරාතකුන් කොෆෙන් සුවාලක මේදු ජවාබ දෙවේතව බලාන එෆරාතුම් බේනුම්බි මිසාලකන් හිඟා හරෙන් කොඩකොඩකොන් මීති පසේ වානකොතේ කියාල දෙන කොඩකොඩ ෂේපෙන් හරෙන් තයාරු කොල්ලානම් මිසාලකන් හඳෙන් මිහදාලන ඉගේ හඳෙන් හදාප එෆරාතුම් මිකහල ගොතකන් ඉන් ෂේපේ බේනුම්බි ඩුප්ලිකේට් කුරා ඉගේ එකම ඩුප්ලිකේට් කුරා එරුගා මීති mi flip koffa kuram beenumbi misalaka mi handu beenumbi migota banda inge migotan eketi banda den aamugote gaharu mi hada gotaki meetige kopiyen haddani inge kopiyen hadda mita innane hama flip kolleven inna option e meedi do mira kolleven do e mihen hadali mane faratan e bayen bure inge ane mane faratan e bayen bure ekamako egotan nahada aharmena mikan kureven goten inna e flip kollam beenumba ecche gahi ama මම අදී සහර මී පික්ටූල් ගද මේ ෆිලිප් කොල්ලම් බේනුම්වා එච්චෙක්ගේ හැම මී ඒ ෆාලිය ගොස්ස ගෙන්දායරුග ගෙන්දානි කොන්ට්‍රෝල් ෆිතයි ගෙන් වකී හිසාබක දියම ඔටෝන් ඒති ස්නෙප් වාන ඒ සයිස ඉංගේ කොන්ට්‍රෝල් නුපිත ගෙන් ගොසිය යගින් කමෙන් ඕන්නානේ ඒති ඉනි අනෙන් එච්ච එවර කම ඉංගේ එහෙම කොන්ට්‍රෝල් ෆිතයන් ගෙනාම හැම යගිනුම් බස් එබ යගින් වේ ඒති ඇස් එබ ස්නෙප් වේ හැම සීදා එමින දැන් මීතික කොපිය දෙමි හදාලි den efaratum mi vigotaki meeti duplicate kura masakke kuri ek kuri masakka inge df itima duplicate babe ekamu ekola kannu wedde misalaka meeti harmen duplicate kurima action e bade ekola do eko miga nude miga mihiri huriha ecche duplicate wefa inge huriha ecche duplicate wefa mi hunnani nuwedde do ehem bi maharmen beenum bani eti anekka ek gena action kihinetto ene repeat kurani do එකමං අස්සු මි කියන්නේ රිපීට් කරු ඉංගේ අදි එෆ්ආර් ආහාර මීති එකතන් හද ෆ්ලිප් කොල්ලාන දෙන් බේනුමනි ඒ ඇක්ෂන් රිපීට් කර දෙන් ෆිතානි කන්ට්‍රෝල් ආර ඉංගේ දෙන් දානි හැම රිපීට් වම් එහෙම බීම මිකහල ෂේප් මිගතන් හදාකම වඤ්ඤා කන්ට්‍රෝල් ආර ෆිතීම හැම රිපීට් වම් දාන දෝ දෙන් හැම වර රීති ඩිසයින් මිගතන් හැම හදාලේ විදාන ඉංගේ දෙන් මි ඩුප්ලිකේට් මි අනේ රිපීට් මි වර අනේ කොරල් ඩ්‍රෝග හැම වර රීති ෂේප්ස් තන් හදාලා වර පසේ ගොතෙන් හයිගතු ඉංගේ ආහාර මි හොරි හාච්චෙන් ඩිලීට් කොල්ලාප හම ඒගෙන් කොල්ල විදාන එහෙන් කමේ කියා දෙන ඉංගේ මිසාලකන් ආහාරෙන් කුරහරෙන් ලයිනෙන් හම වර සිම්පල් කො ඉංගේ ලයිනෙක් කුරහාලාප කුඩ කොම්මීති හම ෂේපකන් හදාලාප ඉංගේ මෙම්බාන දෙන් මිසාලක මි කියාල දෙන් වලනි හම ඩුප්ලිකේට්ගේ මීති පසේ වාගේ මිසාලක ආහාරම් බේනුම් මනි මි එති රොටේට් කර ඉංගේ රොටේට් කරම් බේනුම් මනි මිතුඬු ඉංගේ ලයිනුගේ මිකොළු den hama mihen hadalaapa kuda kodakon mihen hadalaapa kopiyen hadda den hama duplicate e migota wara reeti hama design hama migotan hadale vida nige ekam handam bahattati migota gina objects mi project teriya ginawa waraka project nota mi document baaru boduwagen daane hama kura masakke save kurumaki wara muhimmu kame inge mi hama komme echki waki hama ane object gotuga mi indan inge එහෙම මිගොත වර රීති ඩිසයින් ත පසේ කමයක් හදාලේ ඔප්ෂන් එකක් අස්තු ඒති මේ ඩුප්ලිකේට් අදි රිපීට් එකේ ඉංගේ එහෙම බීම පික් ටූල් බේනුම් කොග්ගෙන් ෂේපෙන් එත්තනුන් අනිත්තන බදල් කුරුමා ඒක සයිස් බදල් කුරුමා අදි ඒති රොටේට් කුරුමුග හොරි බය පසේ කංකං මි කියා දෙනි ඉංගේ එහෙම බීම උම්මීදු කුරන් මියදුග මිෆිලාවල වෙ සුරිහා බේෆුලුන්න වර කමුදියකම අදිව සෙෆාරු මි ෆිලාවල් ස්පොන්සර් කොද්දේ ෆරයි ආදේ කායවෙනි ගරන් බයි උතිම් සුහෙල් එෆරාත බරබ් බොඩ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವಾಲ ಅದಿ ಹಮ ತಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಳಗೊಂಡುಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತ ತಿ ದೆವ್ವಾ ಎಬ್ಬಾರದುಮ ಹಿತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ತಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳುಂದ ವಿಸ್ ಬರಬ್ ಬೊಡ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವಾಲ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಮಿಫದ ವಿಡಿಯೋ ತ ಬಲ್ಲವಾ ಲೆಬಮ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನ್ಸತಕ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ವಿಸ್ ಫಾಲೋ ಕೊಲೆ ದೆವವಾನೆ ಅದಿ ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ತಂ ಎಹೆಂ ಫರಾಯತಕ ಫೆನ್ನಾನೆ ಶೇರ್ ಕೊಲೆ ದೆವಮಸ್ ವಾನೆ ಮಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೆಲ್ಲವೀತಿ ವರಬ್ ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರಸ್ಸಲಾಂ